danas prisustvujemo događaju koji smo toliko dugo priželjkivali, polaganju kamena temeljca i početku izgradnje kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra ložionica, koji predstavlja krunu zajedničkog rada velikog tima kreativnih industrija okupljenog oko nacionalne platforme Srbija stvara u kabinetu predsjednice vlade i tima Kancelarije za IT i e-upravu. Naš glavni grad će dobiti novo jedinstveno obeležje i turističku atrakciju koja će podjednako privlačiti i stručnu javnost, ali i domaće i strane turiste. Zato će u naredne 2 godine ovo biti jedno od naših najvećih gradilišta. Neka je sa srećom postavljanje kamena temeljca, neka živi nova ložionica barem još novih 100 godina. Živela Srbija! Ideja naša je da ponudimo nove modele razvoja kreativne ekonomije i ovo će biti mesto gde će ideje i inspiracija stvarati budućnost naše zemlje. Rekla bih da je ovo večeras san koji ispunjavamo, da je ovo mesto gde će Beograd i Srbija stvarati i da je ovo spona između našeg nasleđa i naše budućnosti. I zbog toga moja poruka koju ću staviti u kapsulu za buduće generacije koje dolaze iza nas i koje će novu ložionicu koristiti i u njoj stvariti glasi da nastave iskru genijalne inovativnosti i stvaralaštva koja hiljadama godina postoji na ovim prostorima. Da nas učine ponosnima i da sa ovog mesta iz ložionice uvedu svoje društvo u neku novu tehnološku revoluciju, jer ložionica je bila i ostala motor napretka i svetionik u budućnosti. Hvala vam mnogo.